lakho liyaphila, nali izwi lakho linamandla, nali izwi lakho uthi alibuyelaze kuwe lingakafezi konke okuthumele ukuthi likwenze. Nali izwi lakho Nkosi uthena lihluba amahlathi. Baba thongcwele uma ngabe sihambe kumnyameni malwahlube amahlathi kuvele ukhanya Nkosi yamakhosi. Uthena izwi lakho Nkosi yamakhosi libukhali kunazo zonke izinkemba ezisikanhlangothi zombili. Baba thongcwele ngiyacela ukuthi ulehlise lizinkemba. Ulehlise uNkulunkulu othona amandla ukuthi lidabule uNkulunkulu othongcwele yonke indawo kufanele lidatshulwe yilo izwi lakho. Ngolunye usuku Nkosi yamakhosi kwakuswelekile ukuba udabule eSamaria, kanti wawuyobiza owesifazane waseSamaria. Baba thona amandla uthe izwi lakho lidabula umlilo, wenza nezikhonzi zakho zibe ngamalanga bomlilo. Ngiyacela Nkosi ukuthi izwi lakho lidabule nakuzo izikhonzi zakho namhlanje. Baba thona amandla, baba uthosezulwini, ngiyakhuleka egameni elihle lomsindisi wethu ukuthi Nkosi yamakhosi sonke kulesi sikhathi sithobele izwi lakho, ngoba Nkosi onke amazwi okuphila asemlonyeni wakho. Baba uthona amandla uthena ngeke kuyisiko sodwa esimphilisayo umuntu, kodwa into ephilisa umuntu iwona wonke amazwi aphuma emlonyeni wakho. Namhlanje ke Nkosi kulesi sikhathi sesizobeka indlebe sizolalela Nkosi amazwi aphuma emlonyeni wakho. Wakhuluma Nkosi yamakhosi njengoba enjalo. Baba uthona amandla sonke sivule izindlebe zikamoya njengalokhu sesizwile ukuthi onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Namhlanje ke Nkosi yamakhosi senze ukuthi silizwe izwi lakho Nkosi, uvule izingqondo zethu njengalokho wazivula kubafundi bakho ukuze baqonde imibhalo. Baba thona amandla imibhalo ibhalwe nguwe uNkulunkulu othongcwele, khona oyedwa umuntu ongayiqonda ngokwenyama, sidinga ukuba kumoya. Ngakho ke uNkulunkulu othona amandla yehlisa umakho ongcwele ebandleni lakho Nkosi yamakhosi ukuthi wonke okhona umuntu endlini yakho Nkosi alizwe izwi lakho liqonde. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele baba, ukuthobeka ngibingelele omama, ngibingelele insizwa, ngibingelele intombi, Sunday school, umphathi wohlelo, nabo bonke bakhona egameni elihle lomsindisi wethu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngizocela ke sivule incwadi kaHezekeli, umprofeti weHezekeli chapter 2, sizofunda uverse 1 nje kuphela. Sizokhuluma ke namhlanje ngokukhuluma kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhuluma makwenze njani umuntu, umuphi umuntu akhuluma kuyena, kumele umuntu enze njani ukuze uNkulunkulu akhulume kuyena, ngoba ikhona ingxenye indima efanele idlalwe umuntu ukuze uNkulunkulu akhulume kulo muntu. Ezekeli chapter 2 sihloko sakhona sithi ukubizwa kukaHezekeli. Sizokhuluma kakhulu ke ngendaba yokukhuluma kukaNkulunkulu.
kufuneka kanjena kuthiwa wathi kimi ndodana yomuntu yima ngezinyawo zakho ngiyakukhuluma nawe. Wathi kimi ndodana yomuntu yima ngezinyawo zakho ngiyakukhuluma nawe. Mhlambe ke umunye angazibuza ukuthi ubani lo owayithi ndodana yomuntu yima ngezinyawo zakho ngiyakukhuluma nawe. Makuthiwa ndodana yomuntu kusho ukuthi lo muntu uwumuntu akusiyena umoya, noma ke umoya umuntu kodwa ke usenyameni lo muntu okhulunywa naye. Uzelwe ngumuntu wesifazane. Kuthiwa ke la ndodana yomuntu uyakhuluma lo okhulumayo, abesethi sukuma ume ngeenyawo ngizokhuluma nawe. Wayezwa indaba, uyakhuluma naye kodwa futhi uthi uzokhuluma naye. Kunento okumele ayenze lo muntu ukuze akhulume naye, kodwa futhi sekhulumile naye. La ngiyakholwa ukuthi bekuyinkosi uJesu ebekhuluma noHezekeli. Kodwa ngesikhathi ethi ngizokhuluma nawe, ubesezokhuluma naye enguNkulunkulu, engumoya ongcwele. Ngoba kaningi umuntu ophendukayo osindiswayo uyakhuluma umntwana kaNkulunkulu eshumayela, ahlabeke ehlatshwa yizwi lenkosi. Yini ngithi kuyizwi lenkosi, noma ke ngithi ehlatshwa yizwi lenkosi uJesu? Yini ngisho kanjalo? Ngoba lokukhulumayo angakhuluma enomoya ongcwele, alikhulume izwi ngomoya ongcwele. Yini kodwa mina ngithi inkosi uJesu. Inkosi uJesu ithena umoya ongcwele uzosifundisa konke. Inkosi noma izosikhumbuza konke inkosi esifundise khona. Kusho ukuthi lo khulumayo usuke ekhuluziwe lokho inkosi esifundise khona. Ekugcineni kukhulume inkosi uJesu, lo khulunywa kuyena usuke engenaye umoya ongcwele uma engakaphenduki ngaleso sikhathi. Kodwa uJesu uyakwazi ukukhuluma nomuntu onjalo. Kodwa kunenyathelo, kunezinto lo olalele okukhulunywa kuyena kukhuluma inkosi uJesu ngaleso sikhathi okumele azenze ukuze umoya ongcwele angenelele. Isidingo sikamoya ongcwele ukuthi yena uzohlala ekhona njalo. Kodwa inkosi uJesu uma esakhuluma ekuqaleni ikhulumela ukuthi ivula indlela kumuntu ukuthi enze into ekufanele ayenze umuntu ukuze umoya ongcwele angene kumuntu. Bese inkosi uJesu iqhubeka nokukhuluma nalomuntu, ikhuluma nalomuntu ngomoya ongcwele. Ihamba kanjalo ke indaba le esesifundile ukuthi wathi kimi ndodana yomuntu yima ngezinyawo zakho ngiyakukhuluma nawe. Ngisachaza ke lelo phuzu ukuthi nguJesu owayekhuluma naye, kodwa umoya ongcwele owayezokhuluma emva kokuthi esemi ngezinyawo. Manje makuthiwa sukuma ume ngeenyawo, kungenzeka kuthiwe sukuma ume ngeenyawo ngoba ubuhlezi phansi. Kungenzeka futhi kuthiwe sukuma ume ngeenyawo ngoba ubulele. Kunezinto ongeke ukwazi ukuzenza noma ukuziqonda uma ulele noma uhlezi phansi. Uma uzokhumbula uma ngaba inkosi uJesu izoqala intshumayelo yasentabeni lapha kuMateyu chapter 5, ekuqaleni ibihlezi esixukwini inkosi uJesu. Lithi iBhayibheli yasukuma inkosi uJesu yasuka yahamba ya entabeni. Bese lithi iBhayibheli ke nabafundi bayo bayilandela. Mayifika entabeni yafike yashumayela intshumayelo yasentabeni.
kunezinto kuyacaca la ukuthi ngesikhathi ingakasukumi iye entabeni mhlambe ngaleso sikhathi bihlezi phansi khona izinto engayikhulumanga nabafundi bayo besahlezi phansi belaleli bengakayilandeli noma ngabe inkosi yakhuluma kodwa ngenxa ukuthi bebengekho ku position right ukuthi bayizwe lento azoyikhuluma bebengeke babuzwe kunezinto umuphansi kwelikamoya ongeke ukwazi ukuzizwa noma futhi inkosi engeke izihluphe ngokuthi ikhulume kuwena ngazo ngenxa ukuthi awukho ku position right kodwa futhi izokhuluma ithi suka la uye la ukuze ngikhulume nawe enilana umubheki verse elandelayo kwaba umoya ongcwele owakhuluma kuyena uHezekeli kusho ukuthi wayesethatha indawo kodwa indaba iqale ngokuthi kukhulume inkosi uJesu kuyenzeka ke uNkulunkulu akhulume kumuntu mhlawumbe ngephupho noma ngayiphi na indlela mayikhuluma ake ngilinganise umuntu mangabe ephuphile iphupho uma uphuphe iphupho noma ngaba lihle kangakanani uyalithanda uma ungazange uvuke lelo phupho khohlwa ukuthi lizoke lifezeke ngeke lenzeke lelo phupho uma livela kuNkulunkulu uSathane uzolivimba lapho kumele ukuthi ukusukuma kwakho ume ngeenyawo kukunikeza ukuthi ube namandla okuzabalaza futhi ube lapha phezulu ukuze ukwazi ukubona lezi zinto ezizokuvimba endleleni ngoba uma usahlezi phansi kunezinto ongeke uzibone kunezinto ongeke uzi-understand ngoba yebo ukhulumile kuwena kodwa manje into kumele uyenze wena kumele usukume uthathe inyathelo kumele kube khona into oyenzayo uyabona ngesikhathi abakwaJuda bethunjiwe eBhabheli kwafika abakwaJuda ababevela eJerusalem izihlobo zikaNehemiya mazifika kuyena uNehemiya ubuza inhlala kahle yabo ukuthi bahlezi kanjani le kwaJuda usiyaphendula komunye wabafowabo ukuthi abafowabo basehlazweni elikhulu ngenxa ukuthi izindonga zishisiwe zibhidliziwe ithempeli alisekho so uyabona ke indaba yezinto kumntwana kaNkuluNkulu ukuthi zibanjani mayilephupho kodwa manje laba bantu noma uNehemiya uma eyizwa le ndaba into yokuqala ayenzayo akahlali phansi relax athi okay ngizwile uyayisukumela indaba mayisukumela indaba uyisukumela kanjani uyisukumela ngomkhuleko ukuze uNkulunkulu angenelele kodwa futhi uyaqonda kwahamba waqonda ukuthi vele lesikhathi uJeremiah asiprofethile ukuthi bazokhululeka emva kweminyaka ewu70 kodwa lokho bekungasho ukuthi mabahlale barelax ukuthi batsheliwe uNkulunkulu ukuthi bazokhululwa bekungasho ukuthi mabahlale nje basonga izandla noma balala ubuthongo kodwa kwabiza ukuthi mabakhuleke bathe noma sebeqalile ukulenza ithempeli bafika oSanballat bazomelana nabo bezomelana necebo likaNkulunkulu kwaze kwabiza ukuthi bathi besakha indonga zaseJerusalem babe bephethe izikhali bephethe inkemba ngala belungele impi engafika noma yini bejivaza njalo bethukwa njalo ngobani ngoba benza icebo likaNkulunkulu uma uNkulunkulu enento afuna ukuyenza ngawe akusho ukuthi wena ngoba naku uthe uNkulunkulu khona azokwenza uyathula nje usonge izandla kodwa kuba nezinto ozenzayo ukukhombisa ukuthi kukhona lento ofuna ukuthi uyizwe le ndaba yokuthi uNkulunkulu ke
noma inkosi uJesu iyashiyela kuMoya oNgcwele. Siyayibona futhi kuZenzo 1 verse 8 la ethi hlalani eJerusalema nilindele isethembiso. So kukhuluma inkosi uJesu la ithi hlalani la nilindele isethembiso. Nembala bahlala lapho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi izwi lokuqala oluzwile liphuma enkosini uJesu kumele ulibambe ukuze kwenzeke unumber 2 wokukhuluma kwenkosi uJesu ngendlela azokhuluma ngayo. Nembala bahlala eJerusalema balindele isethembiso kwathiwa ke kungakapheli izinsuku eziningi kuzofika isethembiso inkosi uJesu yakhuluma ngaso. Ekuhlaleni kwabo ngempela safika isethembiso. Wafika uMoya oNgcwele ukuze akhulume nabo. Into yokuqala ayenza uMoya oNgcwele mayifika kubantu bakhe ufika la olimini. Bazithola bona bekhuluma into ekhulunywa nguMoya oNgcwele. Bengakhulumi intando yabo ngoba ngesikhathi bekhuleka bebemema uMoya oNgcwele ukuthi makahlale kubona angene kubona. Mayisengene kubona sekukhuluma lo ongaphakathi kubona. Mayikhuluma ke yena ngoba uNkulunkulu uzazi zonke izilimi efuna ukuthi kungabikho umuntu ozosala wonke umuntu aqonde ukuthi uNkulunkulu ukhulume wathini. Wabenza ukuthi bakhulume zonke izilimi zabantu ababekhona kuleyo ndawo ngaleso sikhathi. Ngenxa futhi yokuthi kwasekuyisikhathi sokuthi ivangeli lishabalale izizwe zonke ngandlela thize uNkulunkulu wenza ukuthi kube nezizwe eziningi ezizofika izizwe zibe ofakazi ukuthi uNkulunkulu ufikile wakhuluma kule ndawo. Kodwa indaba ibesekutheneni lalela izwi lokuqala ukuthi ngoba uma bebengahlalanga eJerusalema uMoya oNgcwele noma befikile ubezofika kulabo ababekhona eJerusalema. Oyengekho eJerusalema uMoya oNgcwele bengakafike ngoba uNkulunkulu uyasebenza ngeposition le akufuna ube kuyona yile ozozwana naye ozothi mayekhuluma umuzwe naye akuzwe. Kodwa uAdam noEva bona basuswa yisono. uNkulunkulu mayifika la kuposition abashiye kuyona wafika ngabatholi. Kwase kudinga ukuthi manje makamemeze kunesiyonto kade ihlosile. Eqaleni ubehloza ukuthi afike nje abavakashele njengokujwayelekile akhulume nabo kodwa masebonile sebeyasuka endaweni yabo. Kunezinto mhlawumbe uNkulunkulu abezozenza noma bezozisho kubona ekufikeni kwakhe kodwa manje uzithola sengasayisho lento bekumele ngabe uyayisho ngobani abasekho kuposition yabo. Bengisakhuluma ke ngeke ngayithinta indaba yamaphupho ukuthi uma uvuka uyaqinisekisa ukuthi ake ngithi uyavuka ephusheni noma uNkulunkulu akuvuse athi thandaza. Yebo ungathandaza kumnyama kodwa mangaba usukuma uvuka noma ngabe bekumnyama into oyenzayo uyakhanyisa ukuze kukhanye. Uyaqinisekisa ukuthi uyakhanya. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu angakuvusa athi vuka uthandaze. Kwesinye isikhathi akuvuse athi vuka ufunda iBhayibheli. Why esho njalo? Uyazi ukuthi yini ezolandela emva kwalokho. Uyazi ukuthi uSathane ucuphe ngani uzokuhlasela ngani. Ngenxa leso sizathu ngoba uzazi zonke izikhathi uNkulunkulu ozaziyo zonke izikhathi. So uyakwazi ukuthi amqaphelise umntwana wakhe amxwayise. Mayithi vuka manje kumele uvuke. Ngoba uma ungavuki kukhona isehlo esizokwehlela isilingo ozohlangana naso bese uyahluleka ukusinqoba. Umntwana kaNkulunkulu njalo from time to time kumele avuke athandaze angalibali nje ukuthoba. Lapha noma sibheka baseThessalonika bokuqala chapter 5 verse 5 to 8.
Kuthiwa ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, asisibo abobusuku noma abobumnyama. Yikho-ke la kuthiwa vuka noma sokuma, ngoba sibona abobusuku noma abobumnyama. Ngalokho-ke masingalali njengabanye, kodwa masiqwashe siqonde ngokuba abalalayo balala ebusuku, nabadakwayo badakwa ebusuku. Kepha thina esingabemini masiqonde sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, sigqoke sibe ithemba lokusindiswa. La sizukuthi thina singabemini, emini siyazi ukuthi kuyavukwa kuyasetshenzwa. Laphana kuJohn chapter 9 ngithi verse 4 no 5 mangaphosisi, ithi inkosi uJesu ngimelwe ukusebenza kusesemini, ngoba siyeza isikhathi sokuhlwa lapho kungeke kusebenza umuntu khona. Kusho ukuthi ngamanye amazwi thina singabokukhanya, singabokuba khona kusekhona inkosi uJesu. Kuthiwa-ke thina singabemini masiqonde sifake isivikelo sesifuba nesothando. Yini kufanele uma singabemini sifake isivikelo sesifuba nesothando na? Ngoba la esifubeni kunama-organs abucayi angathi mayeshayeka umuntu afe. Umuntu mayeshaya konyaweni edutshulwa khona ngokujwayelekile akafi noma engalweni, kodwa mayedubuleke esifubeni kwashayeka enye lama-organs ngokujwayelekile uyafa. Bese-ke sifake nesivikelo sothando. Sithola la ukuthi kanti uthando luyasivikela. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kunezinto ebesingalimala kuzona, kodwa ngenxa yokuthi sisothandweni futhi nathi sinothando bese siyavikeleka. Kanjani? uNkulunkulu uqobo lwakhe uluthando, and njengoba eluthando nje uthi masimthande, noma umyalo oqala nomkhulu kunayo yonke uthando, ukuthi asimthande uNkulunkulu ngeenhliziyo zethu zonke, nangamandla ethu onke, nangemphefumulo yethu yonke, nangey'ngqondo zethu zonke. So lezi zinto uma sinazo simthanda ngaleyo ndlela uNkulunkulu, kunezinto esivikeleka kuzona. Kangangokuthi noma ngabe kuthiwa uthi vuka manje, uyavuka ngaso leso sikhathi ngenxa yokuthi uyamthanda, futhi nabantu uyabathanda. Bese lithi-ke iBhayibheli isihawu, ngoba isihawu siyahambisana nothando, sizigabisa ekwahlulelweni. Kusho ukuthi umuntu noma bezokwahlulelwa, njengoba sishilo ku-intercession, ethi uDavide akekho umuntu olungile phambi kaNkulunkulu, kodwa manje uthando yilona oluzosivikela olakeni lukaNkulunkulu. Ngakho kumele siqonde sifunde lokho kuzokhulunywa uMoya oNgcwele empilweni zethu, ukuze siqonde ngisho nangendaba yothando ukuthi uma sisekukhanyeni sisukumile sama ngeenyawo, sangabi ngabantu abahlezi phansi, sizokwazi ukunqoba izinto eziningi. Lokhu kusukuma futhi kubonakala kuMose. uMose usuka utshela uJoshua ukuthi hamba Joshua ulwe nama-Amaleki. Wahamba uJoshua nembali wayolwa nama-Amaleki. Wenzani uMose yena? Wasukuma waphezulu wasiqongweni sentaba. Wayesehlala-ke etsheni, kodwa uHure na-Aroni kwabizwa ukuthi mabame ngeenyawo bamsekele ingalo zakhe. Ngobani? Ngoba bekumele ziphakame ukuze iphi kaNkulunkulu inqobe. Kunezinto uma uhlezi phansi noma uphansi ongeke ukwazi ukuzinqoba. Mhlawumbe naye uMose ngoba wayehlezi etsheni phansi, kodwa futhi itshe nalo kwakukuhle ukuthi ahlale kulona ngoba limele idwala. Idwala siyazi ukuthi limele inkosi yethu uJesu Kristu. Kusho ukuthi wayesedwaleni uMose, kodwa nakube njalo wayedinga abantu abazomsekela ngapha nangapha, baphakamise izandla zakhe babe ukuze impilo kaNkulunkulu inqobe. Ukulala-ke kuyingozi, kuyamngenisa umuntu esilingweni. Sithola inkosi uJesu uma ufunda laphayana kuLuka 22 kusukela verse 39, ikhuluma nabafundi bayo
Kuthiwa wayesephuma waya entabeni yeMnqungu njengomkhuba wakhe nabafundi bakhe bamlandela. Hayi nabafundi bakhe babe nomkhuba omuhle. Ukuthi nje lapha inkosi yakhona noma ingashonga ukuthi uyokwenzani kodwa bayamlandela. Ukulandela okugcotshiweyo kaNkulunkulu ngokwentando kaNkulunkulu kubalekile ngoba kunezinto ongeke uzithole ungamlandelanga. Njengaye uElisha wasoloko elandele uEliya njalo. Wamlandela waze wambona mhlazana ehlwithwa ethathu. Ngenxa yaleso sizathu amandla ayinikezwe uEliya wawathola uElisha esephindwe kabili. Kunezinto ongeke ukwazi ukuyithola ngaphandle kokuthi ulandele ogcotshiweyo kaNkulunkulu. Nebala ke bamlandela. Esefikile endaweni wathi kubo, khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Akakhuleki ke umuntu elele. Akuhle ukukhulekele ulele ngoba uzokufikela ukuthoba. Noma ukhuleka uhlezi phansi kungenzeka usithole usulahlekelwa iconcentration yokukhuluma noNkulunkulu. Kodwa la inkosi uJesu yayiqinga amadoda. Wathi ke khulekani ukuze ningangeni ekulingweni. Verse number 45. Esesukume ekukhulekeni weza kubafundi bakhe wabafumana belele ngokudabuka. 46. Wathi kubo, nilaleleni na, vukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Abantu abaningi inkinga yabo ebenza ukuthi bangene ekulingweni ukuthanda ukuthoba, ukulala. Umzalwane alala isikhathi eside nje phela ubusuku bonke engavuki akhuleke, bese ngosuku oluqalayo umuntu usengene ezilingweni azibuza ukuthi ngena kanjani lezi. Kanti inkinga kube nje ukulala. Likhona lelaphimbo elishiyo. Mhlawumbe lisho kancane. Lahlebeza lathi vuka ukhuleke. Umuntu wezokuthoma kumnandi wathi ngizovuka after 5 minutes. 2 hours later umuntu usefuphe waphupha into engenamsebenzi. Kanti bekumele ngabe uvukile wakhuleka ayishaye yonke lemoya kade izolethwa kuyena. Athi eqambe ethi afika amadimoni afike lo mzalwane ungumlilo uyavutha angakwazi ukungena. Angasho futhi ukuthi hayi bengikhulekile an hour ago. Mayiphapha amafutha aphinde uvuka akhuleke. Wenzelani ukuze angangene ekulingweni? Uzenzela yena akenzela abanye abantu. Kodwa futhi akusho ukuthi mawukhuleka uzikhulekela wena wedwa, uyokhulekela abanye abantu kodwa ngenxa yokuthi uma ukhuleka udala iconnection noNkulunkulu. UNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. Ngesikhathi wakha le connection, amadimoni alahlekelwa iconnection yokungena kuwena. Ngoba manje usuwakhe umlilo wena. Phakathi kwakho nomkhathi, amadimoni asebenza emkhathini akakwazi ukuthola. Ngobani usemkhulekweni. Kodwa waqala wangabe semkhulekweni walala kuba mnandi ukuthola. Walala njengeyintombi ezishumi ezalala. Wafika umkhwenyana. Kodwa ke lezi ezinye zazo5 ezinamafutha. Muyifundisa kahle indaba uhlale esho umpostoli uthi amafutha amele umoya ongcwele. Umoya ongcwele uyena wabavikela. Basizwa uyena uNkulunkulu oyephakathi kwabo ukuze bangasali ngokubuya noma ngokufika kumina. Vukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Uyazi umuntu olalelayo isitha simfica kalula. Kalula uma ungabheka nje indaba ekaDavide. Laphayana ku 1 Samuel chapter 24-26. uNkulunkulu wayesenikela uSawule kuDavide. Into enzo uSawule wenze njani? Walala. Bekade uyozingela isitha sakhe, uyolwa nesitha sakhe elithi iBhayibheli ke sisempini ke thina. Kodwa manje uyalala. uDavide ulithola ithuba ngoba hayi ngoba elokhuza ebhekile nje, kodwa ulithola kanjani? Mayele. Kanjalo noSathane. Ithuba lokuthola umzalwane ulithola uma ngaba ndodana yomuntu sukuma ukuze ngikhulume kuwena.
uyazi mhlambe awazi nethalente lakho noma isipho noma lento uNkulunkulu akubekele yona emhlabeni ngoba uNkulunkulu ukhulumile kuwena ukuthi sukuma khonto engizoyikhuluma kuwena noma yiba sezingene elithize kwelikamoya ukuze ngiyikhulume lento engifuna ukuyikhuluma kuwena ukuze ngikuvezele ngikwazise lento engikumisele yona emhlabeni kade ngihlale ngisho ngithi ngathola isiphiwo sami mina mhlazane ngisemkhosini kube ingenziwe indaba yomkhosi ebanjeni ngangikuyona leso sikhathi kodwa mhlazane ngangena ku dry fast yila ngathola khona isiphiwo sami noma ukuthi uNkulunkulu ungibizeleni emhlabeni ngobani ngasukuma kwelikamoya ngaba kule position uNkulunkulu ezodala ukuthi akhulume kumina angivezele lokho kufanele angivezele enye into uma umzalwane ngoba kuyenzeka omunye abesebukhoneni benkosi abesenkonzweni kodwa alale ukuthoba kodwa futhi usenkonzweni ungumntwana kaNkulunkulu lokho siyakuthola kuzenzo 20 sithola lapho uMqala ufunda verse 9 uPaul uyashumayela isikhathi eside kwaze ukuthi makube phakathi namabili eshumayela lensizwe eyihlezi lapha esitezi floor number 3 or third floor yafikelwa yini ukuthongo kwelikamoya kuyabulala ukulala kwelikamoya kuyambulala umuntu lensizwe yafikelwa ubuthongo yawa phansi yafa kwabiza ukuthi ufike uPaul ukuze isindiswe ngakho ke masivuke ebuthongweni ngoba asibona abemini kunalezi zinto uNkulunkulu afuna ukuzikhuluma kuthini kunalezi zinto uNkulunkulu afuna ukuzambula kuthini kunalezi zinto uNkulunkulu afuna ukuzenza ukuze sifane nebandla lakuqala kodwa inkinga esibambile ukuthoba ukungakhuleki uyazi ibandla laseJerusalem ibandla lokuqala kwathi uPetru eboshini lahlangana lakhuleka ebusuku angazi lahlangene kanjani babethintene kanjani ngiyakholwa ngiyekho amafoni kodwa lahlangana ibandla lakhuleka uNkulunkulu waze wangenelela lakhuleka nini ebusuku noPaul noSila beshayiwe ebusuku phakathi namabili benze njani badumisa uNkulunkulu bekhuleka so thina sibona abantu bokulala thina kodwa singabantu bokusukuma siphaphama sikhuleke njalo sikhuleke singaphezi uma ungaqala wenze lokho uzobona uNkulunkulu lezokubeka khona uzobona ukukhula kwakho kwelikamoya ngoba uzondla ngobukhona bukaNkulunkulu ubiza ubungcwele obusondeza kuwena ukuze umoya ongcwele agcwale kuwe wonke amaphatho omzimba wakho agcwale umoya kaNkulunkulu umuke wezwa ukugcwala kukamoya nokugcwaliswa ngomoya ongcwele kusho ukuthi ngamanye amazwi kunesikhala esisuke sikhona kumuntu kodwa bese kugcwala umoya ongcwele bese singasabikho ke isikhala sika Sathane bese ke ngoba ugcwele vele kuwena makhona into afuna ukuyenza ngaleso sikhathi uyazi ukuthi ngikusibani bakhe ngizokwenza ngaso leso sikhathi yazi kwathi uPhilip eshumayela angazi abanye babeshumayela kuba abafundi eshumayela ebhizi nomsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu wayesebona isidingo kwenye indawo wamsusa khona lapho wambeka kwenye indawo uthashumayela khona ngobani wayegcwele kuyena esazi ukuthi lo vele mangaba ngikhuluma ngaye ngikuyena vele so uyena engihlezi kuyena engisebenza ngaye uma ufuna uNkulunkulu akusebenzise noma ngayiphi indlela uNkulunkulu akuphe yona awuvuka uvuke ulalele uNkulunkulu umlalele ngokufundiswa ulifundisise umlalele ngokukhuleka ukhulekisise ungabali ukuthi ngakhuleka kodwa ifocus yakho ibe kuNkulunkulu uzobona ukuthi kuzoba njani uNkulunkulu. Siyabonga baba Thona manje.
ukuzwa indaba yokubizwa kukaHezekeli ukuthi inkosi wathi makasukume ukuze wena Nkosi ukhulume kuye. Nathi babathona amandla lapho sihlezi khona, lapho isitha uSathane silibazise khona, lezi zinto Nkosi ezisibambile ukuze sihlale phansi. Baba, siyacela ukuthi usiphindlele yokulalela lapho uthi masisukume, ngoba kunezinto Nkosi ongenabo uzikhuluma sisahlezi phansi, kunezinto ongenabo uzikhuluma sibele phansi. NoMose Nkosi mhlazana ufuna ukumnikeza imiyalelo ye10, wamsusa phakathi kwabantu, wakhuluma kuyena ukuze ukhulume kuyena uma esisentabeni. Kunezinto Nkosi ozikhulumayo ukuze Nkosi ukwazi ukukhuluma okudlulele kunalokho. Kunezinto Nkosi ongeke uzikhulume sisendaweni esikuzona esinethezeke kuzona. Ngiyacela ke babathona amandla, babathona ngcwele, ukuthi usiphe lawo mandla okusukuma. Nkosi yamakhosi, kaningi besukuniswa abantwana bakho lapho Nkosi ukhuluma nabo. Ngisho noSawuli Nkosi owayengumFarisi, Nkosi esembanikiwe Nkosi ngokukhanya kwasezulwini okwavela ezulwini, kwambiza ukuthi asukume ebuzwe ubani Nkosi. Esesukumile ke Nkosi wathola amandla, wawusiyamtshela emva kwalokho ukuthi yini ekumele akwenzele yona. Nkosi wamnikeza iclue esephansi eseshawe Nkosi ukukhanya kwasezulwini, kodwa wayicacisa indaba esesukumile. uNkulunkulu othona amandla, uNkulunkulu ophilayo, namhlanje ngiyacela ukuthi njengalokho umoya wakho Nkosi yamakhosi ongcwele wamsukumisa, wamisa ngezinyawo uHezekeli, nathi Nkosi ngiyacela ukuthi ngaye umoya wakho ongcwele usukumise, usimise ngezinyawo, bese Nkosi umoya ongcwele ukhulume nathi Nkosi, usitshele konke esimele ukuthi sikwenze. Wamtshela Nkosi uHezekeli wathi makakhulume endlini yakwaJuda nakuyo indlu yakwaIsrayeli, enhlizweni ezabantu ezikhuni. Uthena Nkosi labantu bayaluzwa ulimi ayizolukhuluma, kodwa inhliziyo zabo zilikhuni nezintamo zabo zilikhuni. Babathona amandla bekuyibandla lakho lelo Nkosi laseTestamenteni elidala, babathona phakathi kwethu. Ngiyacela Nkosi ukuthi uthambise inhliziyo zethu kuze kuthi Nkosi lapho izinceku zakho zithunyiwe ukuthi mazikhulume amazwi aphuma emlonyeni wakho. Babathona amandla singazenzi likhuni inhliziyo zethu njengasekucunuleni kwabo eMeribha. uNkulunkulu othongcwele hlane ungathokozanga ngabo ngenxa ukuthi bazenza likhuni inhliziyo zabo. Babathona amandla ngiyacela ukuthi uthambise leyo naleyo inhliziyo phakathi kwethu ukuze Nkosi sizwe ukukhuluma kwakho, sizwe lokho Nkosi osibizele khona, sibe namandla okwenza uNkulunkulu othongcwele konke osimisele ukuthi sikwenze. Babathona amandla ngwena wedwa Nkosi onamandla okusenza ukuthi senze intando yakho Nkosi. Singafisa, singathanda, kodwa uma ungasenzanga ukuthi senze intando yakho emhlabeni njengalokho yenziwe ezulwini, singekwenze uNkulunkulu othongcwele, ngoba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kungawakho. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi.